وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كرج رب سبحانه وتعالى. صومنا فردي تبه ملي صومنا رب قبرون إسنين خميسة ويا سدي باترة أيام البيد صوم 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. كرجع النبي كان عليه الصلاة والسلام صومني ويا سدي باتت صومنا وما جان ويا خد سدي خد أفوري خد شني أيام البيد جانيني ربي كان ينهاجر قارو إن شاء الله تعالى. صومنا ربي قبرون هند بري تراويها صومنا خيساسا تمر ملي سلاني هالكنيني جرا halku salaande rabbi gabbaruu dandeenya namu waan isan danda'e rakaa 11 soomana salaande sun amata guutu jira. nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam amata guutu waan ibadaa san taasisanii karaa adda addaatiin ramadaana baymalee tawbaan hin baane ulaan tawbaa banaadha sa'a halkanii fi guyyarraa taate tagabrichi gama rabbi isaa tawbaa deebi'uu barbaade hundatti rabbiin keenya subhanahu wa ta'ala isa qeebala. أكرج النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. بقى ربي قلقلا سركسات دريرسا نمني قياد لاوي أكا توبتو غنما سركسات دريرسا نمني هلكن دلاوي أكا توبتو جا. رمضان الدومي ملي توبان الدومني رمضان الدومي ملي دعاين الدومني. وقال ربكم ادعوني استجب لكم كنا متغوتو دا. رمضان دمل الذكر ربي دمن اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بكجرتن هنده خننا بيخا يا ددانا افكنا. رمضان بهجني حجتان الرسول وان فالسو اكن دلين. رمضان بهجني ورمضان خيسة حجتات الرسان قراتي قرآن سن صلاة سن صلوات سن ذكري سن دعائي سن جالل سن صدقاء سن ووان سنفال ليسو رمضان نبه جنده ووان سنفال ليسو أكن دلين. حال بريدا رمضان خيسة إرة الرسان هاتفوف سيزنو جولتية حال سن أكتفوف هاغونو حقدن دهمتي وربين كن يجب الرها فينو irracaalan jiruu gabricha nama waan rabbiin jibburraa najaabahe waan rabbiin jaalatu hojjate jechuudha. irracaalan ilma nama fedhii lubbuu sarraa najaabahe jechuudha. wamma man khaaf bihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كرج رب سبحانه وتعالى namni rabbii isaa fuula duraan dhaabbate jechuu sodaatee lubbuu isaa waan isiin feeturraa dhorke manni isaa qubsumti isaa jannata ya rabbi subhanahu wa ta'ala. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نمني دانغا ربي دبر هجي خيستي دانغا دبر جيتش خيستي دانغا دبر غوتش خيستي دانغا دبر أديم سساهن دخيستي دانغا دبري جرو دنيا تنفلته آخرا دنتا دبي جرو دنيا قفا فلته قوسمتي سا إبدا جهنمي جا ربي نجانها باسو واني أكا لبوان اسم فيتورا دور كتي جبادا ربي براتين جرو دوبا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أبدا. إيمان سري لا إيمان قوتوته أمنون دنديسا حقا تكون كيسا فدينسا وان أن دفين تاتو تجاندو فدينسا وان أن دفين جل ديمو هنگا تاتو تدو مدى كيساني خانا دوبا واني أما رمضان نبه جنة خراهم تو أكن ديبيني رمضان نبه جنة وان ديفن سنت أكن ديبيني akka nama qaama dhiqatee huccuu xurii uffatee akkan taane namni qaama dhiqate huccuu dhiqamtuudha jirjiirrata
namni qaama dhiqate huccuu duraanii ta wasaqte san ufittiin deebisu haala hamaa ramadaana dura ture san ramadaana keessa sirreessine san akka ufittiin deebifne dhaamsuma isinii dhaamaan rabbiin lubbuu teenya warra lubbuu fi injifatee lubbuu fi moo'ee rabbi nu haa taasisu obboleeyyan islaamaa kanarratti haa tattaaffii goonu yeroo takka takka hoggaanii waan hin bareenye argee akkuma isaata dagaa waan jan tokko ni beeytanii waan ibidda dhaamsu warra ibidda dhaamsu fi makiinaan ibidda dhaamsu hoggoo ibiddi qabate malee dirmattu ni beeytanii makiinaan sun yeroon haala tokko tokko hajoollee tiyyarraan bareenne waan rabbi biratti isaanirraa fokkatu yoo hawaasummaa keessatti waan barakaan qabne waan hawaasummaa balleessu waan obboleeyyummaa balleessu arge waan hin bareenne garaan danda'u dirmachuun kiyya hafiinsan qabu torban dabre kana miidiyaa akkuma soomanarraa baaneetti social media kanarraa waa nama tokko wajji wal qabatee waa hedduu deddeemaa ture nutillee waa hedduu wal jalaa fuunee wal jalaa bunnee xiqqishoo magaalaa isiidhaa oowwifne duuba waan sanii akka sirreessinu barbaada rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haqa nurratti godhee haqa nu jidduutti godhee haqa obboleeyyanii nu jidduu godhee haqa nu jidduu kaaye haqa obboleeyyaniitu jira waa'ee isinittillee dheeressuun barbaadu obboleeysa keenya maal taate sagaleen baabaqi obboleeysa keenya ilma keenya Muhammad bayaanu wajji wal qabatee waan asirratti deemaa ture san waa isin yaadachiisuu barbaada wanni suni xiqqishoo hawaasa keenya safuu kabajaa waa hunda bira xiqqoo dabartee waan akhlaaqa yoo adabaa fi naamusa islaamaa birallee dabartee wal tuttuquu fi xiqqishoo afaan keessa wal dhaabbatu ijoollee teenya jidduu fiddee guyyaa 3-4 hedduu na yaachisaa ture telefoona isallee qabu ture barbaadee nama telefoona qabu dubbisee wajji haasawee walii galle aboo waa'ee kee kana qilleensarraa gabbuusi waa'ee maatii namni qilleensarratti hin baasu waan takka takka wajji haasoynee walii gallee guyyaa har'aa booda waanuma da'waa yoo taate malee waan akkasii abadan miidiyaa irratti ittiin deebuu jee baay'ilama walii seenne isin namni har'a asirra jirtan ka sagalee tiyya dhageessan ilmaan kiyya yaa ijoollee teenya waa'ee Muhammad bayaansan daqiiqaan amma isinitti haasa'u kana booda waa'ee gurbaa san Muhammad sanii akkan kaafne isin kadhadhatu waa'ee Muhammad bayaansan isaa fi jaartii isaa san waa'ee san akkan kaafne isin kadhadha akka abbaa tokkotti jechuudha yoo rabbi isinii laaffise fala itti isaa fi jaartiin isaa sun walitti dhufan yoo gargaaruu dandeessan yoo gargaaruu hin dandeenye achumatti lafa kaayaa firraa dhiisaa duuba namni hoggaa miidiyaan kun waan inni nurratti dalagee miidiyaan kun akka nu godhe amala nu balleesse duuba dhiifa malee na godha ijoolleeti miidiyaan xiqqoo amala nu balleesse waan dur sossodaannu hunda sodaanu raafite waan dur saalfannullee akkan saalfanne nu taasise
safuu khabajaa adaba waan jedhan kana hundaa'u nurraa fixee akkuma barbaannetti haasa'u waanuma barbaanne godhu waanuma barbaanne falmu waan feene raggaasisu tafeene dhabamsiisu tafeenif duulu waan akkasii amala nu godhe amalli nama badaa beeka amala akkas nu harkaa ta'eetu ammas waan arganne hunda miidiyaa irratti ol bahu nu muude amala nu balleessee beeka yoo gufannes arranin gufadhee asirratti himuu qabna yoo cabnes arranin cabnee himuu qabna yoo kofalles arranin koflee himuu qabna yoo gammadee jechuu qabna yoo rifannes ni rifanne jennee asirratti yoon himne garaan nu fayyadu amala nutte suusii waan jannutte maali waan gaddaafaa akkana takkaan agarreetu hararaa nutti ta'e hararaa nutti waa hunda asirrattiin ol baane namni tokko iccitii qaba hawaasni tokko iccitii qaba ijoollee teenya waan kophatti godhatu qaba waan ummataa wajji godhu qaba waan ammoo iccitii maatii qaba iccitii mataafii qaba hundi nama ilma namaa rabbiin akkanatti uumeetu waanuma gararra nu dhufe waanuma qalbirra nu dhufe hunda miidiyaa kanarratti oliin baana jennee amala nu balleessitu namni gaa magaalatti gabbaye namni nan dubbatin jechuun hin taatummas kunis rakkoodhaa beek yoo namni maqaan hin dhawin jette adaba gootee mana kee taa'uu qabda jechuu eega takka immoo magaala gabbaate namni maqaan hin dhawin nam tokko nan dubbisin jechuunis hin taatu bakka tanaatu bakkatti namni nama dhiisu bakka tana dhufteewu qophooytee jirte jechuu takkaa si faarsuuf takkaa si arrabsuuf jechuudha hogguma bakka tana dhuftee takkaa si faarsu takkaa si arrabsu takkaa si balhimatu takkaa si simatu takkaa si komatu takkaa si simatu lamaanirraa takkaaf duruu qophooyte jechuudha kanaatu akka daangaa tokko walit dabarree wal afaan dhaabbannu nu taasisee torbaan dabre kana wannin dhagayaa jiru bareedaadhaame haasawa xiqqo malee islaamummallee miidhu yoo amantuma itti amannu tanallee miidhu yoo ummata islaamaa qalbii cabsu yoo nama mufachiisu namni dhugumatti namni waa xiqqo miirri wahii qalbii isaa keessa jiru haasawa gurra irraa cuqqaallatu haasawaa turre jechuudha ani amma odoon dheereysinetti waan isin kadhadhu dubbii Muhammad bayaansan miidiyaa irraa buusa dhiisaaf irraa duuba dubbiin sun karaa bareedaami karaa malee deemaa jirti akka malee nu goote waan san isin kadhadha akka yeroon amma isinitti haasa'u kana booda namni rabbiin jiruuti yanaa haa tolchuu barbaadu namni rabbiin maatiiti yanaa haa tolchuu barbaadu namni rabbiin diinkiyya akkanaa tolchuu jettee barbaadu namni rabbiin arraba namaati fi komii namaati fi hama namaa jalaa rabbina haa baasu jechuu barbaadu rabbiin aybiiti yana haa sattaru waanin an dogoggore waanin an balleeyse rabbina haa sattaru jechuu namni barbaadu yeroon amma an sitti haasa'u kana booda dhiiras tahee dubartis tahee waa'ee Muhammad bayaansan akkan kaafnedu rabbi aybii tantee duniyaa akhiratti illee rabbi si haa sattaru waa'ee san akkan kaafne yoo nasihaa waa gargaaruu dandeeysanii jarri sun akka itti walit dhufee bultiisan itti fufuu dandeeysan gargaara yoo kaan ammoo afaanuma keenyarraa qabatuudhan haa gargaarru isa walilleen telefoonaan haasawee jira telefoona isaa barbaadee guyyaa 3 fi 4 telefoona harkadhee isa wajjis haasawee turatu darajaa duratti waan kee kana miidiyaa irraa buusi jechuudha walii gallee turre isinilleen hadaraa ilmaan kiyya wanni khuttiqo qalbii nama booreysa wal isin jibbisiisa hijaa isin jiddutti uuma gama nama dhaaba wal afaan nama dhaaba wal afaan nama deebisa qalbii walin nama cabsa barakaan keeysan jirtu waan sani khanaafu inshallah waan san akka asumanna dhaabdan isin kadhadha amma durallee waa hedduu isin kadhadhee narraa qeebalaa turtan
akka abbaa tokkotti waan fokkatu gaarge akkanuma taa'ee isin laaluun natti ulfaata hedduu natti ulfaata kanaafuu hawaasa kiyya insha Allah waan san achuman naa dhaabaa jechuu isin khadhaa fi kan dhufe har'aantana insha Allah rabbi subhanahu wa ta'ala diin keeysanii fi duniyaa teeysanillee rabbi diinagdee teeysanillee jiruu jireenya keeysan tarraa gammaddan jiruu bareedduu arrallee gammaddan fuula rabbittillee gammaddan rabbiin akka isinii taasisu nu hundaafu akka taasisu rabbii keenyarraa kadhannaa